Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat impatulod. Ti pagayam nga agnagan iti adora, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Nagbalinak abulsek ken ni ayat. Ket daytaman ti inak isalaysay dito programa yon. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Adora dito programa tayo. Dear Mr. Lonely. Hoy, Adora! Anya ti mapaspasamak kan ka? Lilay. Anya ti parikot mo? Agsangit ka matan. Adda ka di parikot mo iti trabahom diti opisina? Awan. Apay! Jak ngamin maibturan ti sakit ang marikrik. Anya ti sakit mo? Amangan no kayat mo nga ipandakan iti ospital. Idi Sabado ngamin ti kalaysa ni Henry. Ti boyfriend mo? Nagkalaysa? Kunat man lanuan niya ti sakit mo ako nam. Talaga mata na sakit. O sige, rumata. Mapanta ijarwan. Sana bali, ta-break time matan. Pagsaritaan ta dayta, aparikot mo. Oh, atoy, gimatangak iti kapeta. Ag kapeta, bayat ti panagsarsarita ta dito likodan ti opisina. Agyaman ak iti kapera. Adora, di ka man agsangit akasta. Nagsakit mat ngamin. Aguray ka. Kasanuan na amuam ang nagkalaysa ti boyfriend mo. Imawag iti Rabi iti Bernes. Ako na nangakalaysan. Kat saan ako namang namnamakan ko na. Iso mismo ti imawagkan ka? Wan, iti imbaga na dayta. Awan anyaman na kanya. Tanya ngay nga rod. Talaga siguro asaan ada kami tinaikari iti tunggal maysa. Nga, bayan ti panaglabas ti Aldaw. Nagsakit madgayam ariknaan. Sa bagay. Talaga anasakit day taken ka. Tasi kalakit nga ro ti masaknan. Ngam amo. No para kanyak, saan arumbang asangitam. Ngamin, rupat kwarta mo dyan boyfriend mo. Saan kit din? Awan lakat kwarta ti ibagbaganakan ka. No saan nga umutang, agkid daw. Kat si kamat, itad kamat nga itad. Wana tay ayatak nga rod. Sa bagay, ay ayatem nga agpaiso. Ngam tirigat na, si kamot lati kaasi. Inayat nakmat ni Henry. Ala, saan akon amakipin na pilit maipapan iti day taabanag. Ngamin, isakit mo lata. Taay ayatem kat nga ron. Lilay. Kat ita, addan asawa na. Iso abay amon. Si aramidam, agpapintas kakit di. Tadumtang to ti lalaki, aparakan ka. Lilay. Alakit din. Igu pumunta ka, Pim. Nagbaaw samot tan. Friend, di mo riknaan iti husto ti panagkalay sa ti boyfriend mo.
Basta ti panunutem, dumtang to ti mas nasaysaya at alalaki para kan ka. Anak, kimutong kan. Ngamin, saan ka mo amang mangan? Nana, Kasano ka ngay ang makapagtrabaho iti husto, anak ko? Agkakapsot ka ano kasta? kabalak trabaho, Nanang. Ta saan mat anadagsen at trabaho ti trabaho. Uray man, nga mayulom ka di ti trabaho. Amangan no adumot ti bidot mo. Ungtan nakalakit de ti manageryo. Nana, Anak, saan mo abaybay anti salunat mo Nana, Alang arudan, mapantan ije kusina tamangantan. Nakaluto akon. wan, Nanang. Hello, Henry? Hello, Adora. Nakaawag ka man. Rabiin, ngam imawag ka. Kasapulag ngamin titulong mo, Adora. Sabay ko man matulungan na. Ah, Sika lang ngamin ti amok ang makatulong kanyak. anya atulong. Kasapulag ti kwarta. Mabalin ka niya pautangan, nak. Uray, 2,000 laeng. Kasta ka di. Matulungan na ka di. Sige, inton bigat. Agkita ta taalaam ti 2,000. Agyaman na ka. Agkita tayo restaurant nga yung tayo di. Iti alas 6 ti malam. Kalpasan ti trabaho. Sige, Henry. Agyaman na ka. Kastapay nga rod. Bye. Bye, Henry. Anya matan ti kastoyarik nak. Itilikodan ti amin. Ay ayataklatan ni Henry. Kadjak mapagkadkadan. Iso atulungak latta. Kumusta ka, Henry? Nasaya at lata. Kat sika, kumusta kan? Pasensya ka na. Kapilitan ngamin nga ingkalaysak ni Veron. Gaputan ng Jack ikalaysa. Patayin na kano ti amana. Nauyong ti amana. Iso ang nagbutengak. Anyang harot ngay. Nalabit nga iso ti talaga akagasat mo. Kasta siguro Gayam. Agyaman na kitim pautang mo 2,000 Awan na anyaman na. At dalakit di maitulong ko. Tulungan ka lata. Sige nga rod. Innakon. Agur-urayan kanyak ni Veron. Di tapay nangan. Urayan talabiitan di in-order ko. Agyaman na klangan. Ngam agap apura. Ipa-take out na laangan tayawid mon. Sige. Agyaman nak, no kasta. Agyaman nagtanaoray ka, Adora. Mas naawak anjo. Anya ti kaadam dito yung balay. Tapno sa rungkaran ka. Agawid ako maitayan. Ngam ko na ninanang mo nga orayan kalabiitan. Adora, anak. Nakaluto akon. Kalpasan ti panagsarita yo, mangantay ton. Ha? Dito yan amangan ni Anjo. Ado ti linutok. Ay, sige, Nanang. Dito'y talatan paraangan ming agsarsarita, Anjo. Naparpariir dito'y. Wen, Adora. May mayat niyag paiso dito tanaparpariir. Anjo. Anya ka di tirason asin narungkaran na. Idinto ta inal daw mat nga kitkita ta iji opisina. Naamo kami tinapasamag. Ang nagkalaysan ti boyfriend mo. Kat madlaw ko pa'y ano daduma. Kat may-mayang ka. Pagamuan ta, nakadumog kan. Amuklatan niyag sang sangit ka. Ha? Ibagak tipod no amarikrik-nakkan ka. Adora. Limad nga gayatakkan ka. Ngam amok adi na kay ayatan. Taadalakat nga rod ay ayatam. Ngam sapel ako ma. Tadi nakaguray ti dayto ngayon bagak.
Kat no mabalin, kaya't ko ti makisindingad kan ka. Mabalin ka di? Adora? Sige. Awan parikot iti dayta. Kan may sa, talaga mat anasingad tayo amin iti tunggal may sa iti opisina. Kaya't ko, daytay ko makadwa ka iti break time. Iti lunch break, kan maitulod ka diti balayo. Kan no adda parikot mo, ibagam na kanya. Tasidadaan na ka tumulong. Bayan naglaan amang ipakita iti panagayat ko kan ka. Adora, ngam saan ka apilitan nga agayat kanyak. Basta bayan naglaan amang iparik na iti panagayat ko kan ka. Anjo. No dumting to tel daw, kaya't mayat na. Pagyawa naglaunay. Angam no saan? Aglunak as ipupuso. Basta tinapatag. Agpagayam talata. Hoy, Adora. Anya day ginatang mo? Diaper? Diaper kan gatas. An-anuam day ta? Itad ko kin ni Henry. Iti kasta, nakasaganan to ti aramatan ti baby da inton agpas nga iti asawa na. Anya? Tangiwat mo, nagpiksa. Agbala ka din, Adora? Aggas-gastos ka pa lang para ka ni Henry? Nga uray adan asawa na? Tulong kulakan ko na dayta. Ay, Awan ngamin trabaho di asawa na. Sakit agab-abang dapay. Maasyanak matkin ni Henry. Iso atulong aklatan ala igatangan pa'y nga rod ida iti may sakaban abagas. Sidaan, asukar, kape, kan aminan ang masapsapul da. Bayadan pa'y kit iti abang da, Lilay. Ay, jak amukan ka, Adora. Nalabas daytan a panagayat mo ka ni Henry. Dinto ta sinaktan na kalangarudan. Mukhang pera. Ngam ay ayatam latta. Di mo kumamit pagsawan ni Henry iti kasta, Lilay. Ay na, Adora. Talaga mat ang mukhang pera ni Henry. Saan ka di akanayon nga umutang iti kwarta ken ka idi? Ngam adda ka di binayadan na nga utang na? Ha? Sikamot la tinag ko na idi. Apulos nga awan binayadan na nga utang na. Ngam timadikan ka, itad kamot nga itad, no kasta amang ibaga iti kwarta ken ka. Nga aging ga ita nga adan asawa na. Imbes nga itulong mo kan ni Henry, urnongam kit di, para iti agbalin to a pamilyam. Lilay. Adora, maadaan kan tumot iti pamilya. Kat day tati urnongam. Adi mo kat itad kan ni Henry. Taaddan asawa na dayjay. Alaam lat adagito ginatang ko para iti anak yun to. Agyaman ak no kasta. Nagatang kumatan, iso nga alaam latan. Agyaman ak ha. Ay, jak amo iti bagi Henry. Ngamin, iti likodan ti panang pasakit mo kanya. Ay ayatan ka lata. Adora. Ngam, Houston. Anya ti Houston. Husto ni Lilay agayam ko. Saan arumbang agbalinak amaag aging gat ingana. Ha? Tapod no mati ko na. Akas la kwarta la ang tikayat mo kanya. Ne, saan na po no dayta? Naamiris ko a husto ni Lilay. Ngamin, idi agayan ayat tapay laan. Di nakpay pulos maidi. No agdate naman, siyak matlat ang gastos. Ha? Kwa? Manon tinautang mo kanya, Henry. No kwenta
Umabutan iti 50,000 pesos. Ngam, okay lang. Saan ko apabayadan kan ka? Ngam, Houston. Maudin daytoy apa nagkita ta. Adora, Adaan kan iti asawa. Katnas kan laang alipatan kan. Total. Awan pa'y pakaragsakak nga impay mo. Naggasgastusak la para kan ka. Sige, Henry. Kastamay. Maudin daytoy apa nagkita ta. di la mabalin nga pagayam ta. Tapnoan niya. Tapno adda pagkidawam iti kwarta. Sana kasta. Sige. Mabalin mat ngagpagayam ta. Ngam awan maitulong ko ken ka. Iti kanito nga agkid daw ka iti kwarta. Agbain ka kumawat, Henry. Oh, at dayta. Bagay mo ti kulot abuok mo, girl. Agyaman na ah. Kasta, ti aramidem, Adora. Kanayon ka nga umay agpaparlor dito ay. Taikan na ka ti discount, day tagayam ko abakla. Wen, ikan ka iti discount. Awan parikot iti dayta. Agyaman na. Oh, apay? Ada ka diga puna nga agpapapintas ka unay, girl. Ha? Kwa? Adda agar-aram kan kwa na akaopisinaan mi. Ah? Ay, kasta gayam. Isuarom ba nga inaldaw ka napintas? Siguro, guwapoan niya. Ay, kwa? Gwapo talaga. Sapay kumatay sudan ti agkatuluyan. Anya nga katuluyan asasawam lilay. Kityak pa'y sinumbatan. Ay na, girl. Sungbatam nga minan Iti kasta. Ad-ada naragsak ka. Ay na. Nagmayat ti adi agay ayat ken ka itinapudno. Iswasong bata mon. Di mon ibay-bayag pay. At nagatan ko ang medyo nalawam at adaga. Kaya't isagsaganak day jay, apagpatakbiran iti balay. Aping ibagpagam kanyak dayta, Anjo. Wen gaputan no mapagasatan akin ka, ijay ton abangunin ta ti pamilyata. Anjo. Ay ayatan ka, Adora. Ket saan kanto apagsangitan? Saan kanto asaktan? Si kantulaan ti babae iti biyag ko. Ipatag kayon to unay. Kadagiti agbalinyan nagta. Anjo. Ay ayatan ka unay-unay. Adora. Nabayag kayo mo't nagsarsarita ka ni Anjo, anak ko. Wen, nanang. Nasingpot abaro. Kat ay ayatan na ka. Di mo ka di pa'y sinumbatan? Nanang. Adayo anay saysayaat ni Anjo ngum ni Henry, anak ko. Wen, nanang. Sinong bata ko ni Anjo? Ha? Gapo iti kinaanos na kanya. Isu anagrusing ti panagayat ko ken ko na. Imaya, takit daw kininanang mong agkalaysatan. Adora. Kalay sa adagos? Wala. Diyak ngamin kayat, niya mga numapukaw kay tibiyag ko. Anjo. Agkalaysatan iti kabitan na tiyempo. Adora. Di kagdanag iti kastos. Siyak ti makam mo. Tinaskan, kat makapagkalaysatan. Sige. Umanugotak. Makikalay sa akan ka. Gaputa ay ayatan ka. Adora. I love you so much. Ay ayatan ka, Mat, Anjo. Agi ang manak itinapudno a panagayat mo. Nagkalaysa kami nga rod kini Anjo, Mr. Lonely, ket nagpaydumagayam aragsak ti itden tinapudno nga ayat. Banag ajak narikna idi agayan ayat kami kini Henry. Daytoy man ti kapadasak, tuy pagayam mo, Adora.
Adora pagayam ko, agyaman iti daytoy apakasaritaam. Napudno ka nga agayat, banag as sinayang ni Henry. Ngamkit di, talaga asaan ani Henry ti paraken ka, no diket ni Anjo. Nga iso tinang supapak iti kinapudnom nga agayat. Iso nga ita, naragsakan. Ala, sapay la kumatag tultuloy ti kinaragsak ti binangon nyo a pamilya. Ituloy yo ti mangiparikna iti pamateg, panagayat, ken respeto yo iti tunggal maysa. Tababaan day ta, agtultuloy met ti talinaay ti pagtaengan yo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan nga Adora, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kinisurat para iti radyo kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.